Muraho bene data, ngiye kubaramutsa. Uyu munsi mfite umushitsi, ndishimye cyane kuba ndi kumwe n'uyu mushitsi. Araza kwivuga, ariko hagati aho uyu ni mwene data, ni murumuna wanje dukurikirana, tuganireho gatoya. Muzi ikintu cyanzanye kugira ngo mbashe kuja kuri YouTube, ni ukubera impamvu y'imiryango. Nafashe igihe kinini mbabajwe n'ikibazo cy'imiryango, imiryango ihasenyuka, imiryango ihayitwara nabi, kandi burya umuryango niryo torero, nicyo gihugu. Abantu badafite imiryango ntaco baba bafite. Rero bituma ngenda ngira inama abantu, ngeze aho biba ngombwa ko fata umurongo wo kuja kuri YouTube. Nta kindi cyanzanye, ni ukugira ngo tubwirane inama, kandi tuzatubwirana n'ijambo ry'Imana, kubera ko Imana niyo mbere y'ibintu byose. Rero tugiye kwegereza mwene data yivuge, tumubazeho bikeya bijanye n'imiryango. Reka rero tumwegereze abashe kubibwira. Ni karibu cyane. Murakoze cyane. Ndabasuhuje. Nitwa Mutumwinka, ngiye mu Rwanda. Umukobwa wa Sophie wa nyuma. Uyu Revera Nyabakunda ariwe nkurikira ku mugongo. Ndashima Imana yabanye natwe aho twari turi, kanarinda n'abari hano n'umuryango we wose n'abana. Sanze bameze neza n'abandi bose. Imana yarakoze, kandi ndashima Imana ko iwacu uruguru muri Kongo hari amahoro kugeza ubu. Byibuze nta ntambara zihari buri munsi, twahoraga duhangayitse, ko turashima Imana ko batangiye umwaka neza, kandi turizera ko Imana izabana nabo. Yego, arakoze cyane. No kuvuga ku kintu kijanye n'iwacu, muzukuri muri ino minsi dufite umunezero cyane. Twari tumaze imyaka myinshi tubabaye twese, abakuru batoya, tubabajwe n'ibintu biri iwacu, ariko uyu mwaka hari icyizere yuko Imana hari ikizakora uyu mwaka. Abantu bakaba Imana yabasetsa, abantu bakongera bakabaho, bakabyara, bakarera. Kandi twizeye Imana yabikoze, turayishimiye cyane kuza yakoze. Dushimira n'abantu bose bahagaze muri kiriya kibazo, abasaza bacu, abavandimwe bacu, turabakunda kandi turabasengera. N'abantu bose bari ruguru turabaramukije, kandi Imana ibahe umugisha. Rero twari tugiye ku kintu kijanye n'umuryango. Imiryango ndetse n'abandi twasanze muri ibi bihugu, twabisanze nabo bafite icyo kibazo. Sinzi nimba ari igihe cya nyuma cyabiteye, sinzi nimba ari imico bagiye batoragura hirya no hino. Ndaza kubaza mwene data uko abibona, avuge uburyo abibona, araza no kuduheza n'inama uburyo dushobora kwitwara mu muryango kugira ngo umuryango igende neza. Wewe ubona ari iki cyateye gituma imiryango iri mu gukora amadivorce, abagore bakananirwa kwihanganira abagabo, abagabo bakananirwa kwihanganira abagore? Ubona ari iki cyabaye? Kuko ruguru tibamenye umuryango mubi, tibamenya ufite nyirabukwe mubi, tibamenye ufite umugabo mubi. Umuryango wabera hamwe kugira inama, bikabera iriya muryango hirya, ariko ubu nyine bisigaye bisambuka bikaja muri leta, bikaja mu nkiko. Ni iki cyabaye? Njye ntekereza, ndavuga ibintu bikeya. Njye ntekereza ko wenda icya mbere abantu bafashe imico atari iyacu. Bafashe imico itari iyacu. Ubundi iwacu bari bafite ukuntu ibibazo byakemukaga n'inzira yabyo. Ubu rero twagiye muri demokarasi nyinshi, ku buryo ubona nyine twagiye turarura imico y'ahantu henshi niyo ibitera. Hanyuma ikindi ni ukutihangana. Buriya kwihangana ni inkingi ikomeye y'umuryango. Iyo utihanganye ntabwo ushaka erega ino si iragoye, ntabwo ushaka kuyihanganira. Iyo udafite kwihangana muri wowe, hari ibintu nyine byinshi bikunanira, ariko ufite kwihangana ukanasenga, Imana ibana nawe. Ikindi tukongera tugatekereza, tugasubira ku isoko y'abamama n'abamabukwe, nabo bakatuba hafi,
tukabigiraho kuko nta madivorce divorce twazumviye n'ahangaha mu Mushasha iwacu ntabwo zahabaga kandi si uko wenda bo bari abamarayika ubwo ni ukuvuga ngo hari ibintu twize rero tutagira bamwe twebwe muri makeya katuvuga. Narakoze cyane nyene data Imana igumugisha avuze yuko ari ibintu abantu bagiye biga mu mahanga bagasanga abantu bigize ibyigenge kubera cyane hari abantu benshi abana benshi cyangwa abakobwa benshi batakuriye iwacu nta mudamu wigenga nta n'umugabo wigenga kubera ko hejuru y'umugabo hari umuryango ukicara ugahana umugabo nimba ari uri mu makosa ugahana umukobwa cyangwa umudamu nimba ari uri mu makosa abantu bakongera bagahura kandi bikaberera umuryango yo hafi ibintu bigashiriraho abavyeyi bakegera abana bakegera abavyeyi nkaba naje nagira icyo mvuga ikijanyeho n'ibyo batoragura mu bihugu byo cyangwa bagenda biga ingeso z'ahandi birimo ariko kandi isi ya none ifite iterambere rikomeye kera twebwe kenshi abadamu ntibanakora ntibagira amafaranga nabyo bishobora kuba byari gutuma umuntu aceceka agatuza ariko kandi amafaranga si cyo kibazo cyo gutuma bose nyaruka nimba abagabo bari batura badutunga ubu nyine nimba ari wowe utunze umuryango tiwo kwihangana kubera ko nawe bihangana cyangwa niba mufatikanyije kandi nibyo byiza abantu bahaguruke bakoye bafatikanye umwe azoza yinjiza ifu undi yinjiza umuceri abana bige abantu batera imbere ariko bace bugufi umugore ace bugufi umugabo akunda umugore wiwe kabandi kubona muri iki gihe abagore benshi guca bugufi byarabagoye kandi n'abagabo nabo inshingano zabo zo gukunda abagore byarabananiye kaba twifuza ko ubwoko bwacu twongera tugasubira mu mico yacu ya kera yo kubaka ingo nziza ingo zifite Imana kandi zimeze neza rero mwene data wagira inama ki umuryango cyane ubwoko bwacu kugira ngo babashe kubaho neza utubwira inama. Umaze kubivuga ntabwo bisubiramo hanyuma icyo ntekereza ni uko twakongera tugasubira tukigira ku mico y'iwacu ya kera ni ngombwa cyane no kuri bakuru bacu no kuri ikindi kandi buri muntu agareba ikindi kibazo gihari ni ukugira inshuti mbi kagira inshuti mbi ukumvisa ko ari muri demokarasi ni ukumenya ko tugenda n'abo tugendana kandi twakunda n'imiryango twashatse muri yo tuvukamo ibindi Imana izadufasha iyo umuntu afite ubushake Imana ibana nawe ibindi murakoze. Harakoze cyane Imana igumugisha tuja ku musozo ubu ngubu ikibazo kinini gihari nubwo wenda utaha tuzavuga ku bijanye n'umugabo n'umugore ariko ubu nyine abakobwa benshi bakicumvikana n'abavyeyi babo iyo bashatse kuko iwanyu ho ntahuza wangi wabo akanga guhura na ba nyirabukwe na ba sebukwe ese ubona ari iyihe mpamvu cyane ituma abantu batabana neza n'abavyeyi babo cyane ko abavyeyi barahunze baza muri ibi bihugu basanga abana babo bashika ntibisanzure ntibabaheza abana ntibabatunge neza kuko ari abavyeyi nabo babatunze kandi ndabizi ko nawe wabanye n'abavyeyi bawe ubana nabo naje mbana nabo wenda bazabyumva nubwo bataje kuri ibi by'imirongo nyine ariko impamvu mbivuga nuko naje mbana n'abavyeyi kandi mbafite niki kibitera ku buryo abantu batabasha kubana n'abavyeyi neza bashakanye iyo bagiye. Mbona ntabwo ikintu kimwe ngiye muraro kwigana kuko imico y'inaha twaje barige uzusanga famiye imera nkaho yigenga ukwayo idashaka kwivanga n'umuryango ubwo urumva rero bamusuje niyo mico y'inaha ngaho ntabwo bakunda ibyo by'imiryango ntibabikunda rero natwe twariganye ngewe mbona ari kwigana kuko sintekereza ko ababyeyi bacu bahindutse
kandi ubu si bwo babaye babi. Ngewe mbona ari abantu twafashe imico y'aho turi tukumva ari byo byiza ngo ni uburenganzira, kandi umubyeyi yaba nyokobukwe na mama wawe bose n'ababyeyi, so ubukwe na data bose nicyo kimwe. Urumva rero ni ukwirinda imico twize. Ngewe mbona ari imico gusa twigiye n'ahangaha. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Avuze ko ari imico, ikomeje kuvuga ko ari byo abantu bagenda biga. Reka nanjye ngira icyo nkivuga. Mu by'ukuri mu bintu byambabaje cyane ni uburyo ababyeyi batisanzuye ku bana babo. Nkaba natanga inama zibiri, ndatanga inama ku bakazana, ntange n'inama ku ba nyirabukwe, kuko abagabo bo kenshi kuriya ntaho tuba duhuriye. Umubyeyi w'umugabo ntiyokwanga ntaho muhurira mu mirimo, ntimuhurira mu gikoni, ntimuhurira kuki, ariko kubera ko ababyeyi b'abagore muhura cyane niho hava ikibazo cyane cyo kudabana n'imiryango yabo. Ikintu kijanye n'ababyeyi cyane cyane ba mabukwe, ntibamenye ko isi yahinduye cange ibihugu abantu bagiyemo zahinduye, bagashaka kwinjira cyane cyane mu miryango y'abahungu babo, kandi bakayinjiramo baca ku bahungu babo. Kabasaba ababyeyi ko bagomba kubana n'abakazana kurusha uko babana n'abahungu babo, bagakunda abakazana. Nimba yagize nabi akamugira inama, akamufata nk'umwana we. Ababyeyi b'ubu nabo bagenda batandukanya abana n'abakobwa, bakagomba kumva ko abakobwa babo ari bo bana babo, abakazana bakumva ari umwana wundi, kandi abakobwa baba baragiye kubaka imiryango ahandi. Abakazana nibo bazobana, naba mubi ni uwawe, naba mwiza ni uwawe. Ufite uburenganzira bwo kumugorora uko ushoboye, ukamusengera, ukamugira inama, ukamwihanganira. Azaruha nawe kubera ko abona ko ufite umutima wo kumukunda, akaruha akagaruka niyo yoba mubi. Icyo ni kimwe ngiriye ababyeyi babashe gukunda bakazana uko ameze kose, amwakira uko imico yose azana, abashe kugerageza kuyihindura kubera ubwenge Imana izeza abantu, amugira inama, amwereka urukundo, atari ukuvuga ngo nimba mukosheye ahita muta iriye. Icyo ni kimwe. Ikijanye n'abakazana, kubera ko kenshi nibo baje basanga tiyobana n'umuhungu wiwe atari kumwe n'umukazana, kandi ibintu byose namba bayeho neza n'umukazana ubitera. Abakazana ikintu cya mbere mugomba kumenya ko ababyeyi bacu baje muri ibi bihugu bigoye, bafite ibindi bikomere bafite, tiwongere kumwongerera ibikomere hejuru y'ibindi. Niyo yoba agoye, hari benshi bavuga ngo banyirabukwe ngo bagirira nabi ngo iri haruguru, ngo noneho ngo bakabura uko bagira ngo yaza ahangaha ngo bashaka gutegeka. Uzomureka utegeka, azategeka iki? Icyo azakubwira, namba ashaka guteka ateke, nimba ashaka kukugira inama umureka yikubwira, kubera gihari nk'umugisha wabo. Mubatware neza, kubera ko umugisha w'umwana wabo w'umuhungu uzuva ku babyeyi be, kandi umukobwa niwe ukorera, umukazana niwe ukorera. Utazi rero kuwukorera nta mugisha umwana abona. Rero tukaba dusaba abakazana kubana na ba nyirabukwe neza. Nimba ufite ubwenge, ushaka kubaka urugo neza, ushaka nawe kuzaregwa neza, nawe ukazasaza neza nk'ingene wasazishira ababyeyi, uzihanganira ababyeyi b'iwabo w'umugabo, kubera ko uko baba bameze kose, babe beza cyangwa ubihanganire, bazoroha babe beza. Uyu munsi rero tuvuze kuri ico, tuzagenda tuvuganaho mu gihe akiri hano, tuzagenda tubazanya amakuru, kandi twubaha Imana. Abantu no mwaka bongere begera Imana kurusha kera, kubera ko hari amastress menshi. Abantu gusa amasengesho ari ugusenga iwacu, ari ugusengera iwacu, ari ukuganya, ari ukurira. Uyu mwaka rero tuzokomeza dushimira Imana, twibuka bya bindi twaririra, tuyibwira ngo Mana turagushimiye kuri iki niki 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 niki. Ni byinshi
tubishire ku murongo, tuzoza tubivuga mu gitondo na nimugoroba, akanwa kacu kige gushima Imana. Nikiga gushima Imana, Imana izongera itunezeze kubera ko twayishimiye, izongera ikore n'ibindi, imiryango yawe ikore n'ibindi. Twige kuvuga Imana mu kanwa kacu kugira ngo kwizera kwacu gukomere, kandi twige gusenga, twige kwihangana, ndetse kubana n'abanyagihugu aho uri hose, waba muri Amerika, waba hehe, waba mu Rwanda, waba i Burundi, wige kubana n'abantu bose amahoro, kuko kubana n'abantu bose amahoro Imana iziguhise. Niko muri Matayo havuga ngo nubana n'abantu bose amahoro Imana izaguhise. Rero turabashimiye, dushimira mwene data wabanye natwe, dushimira uzudufasha mu z'ukuri kugira ngo itangazamakuru ribashe kugera aho rigera. Turamushimiye cyane kuko nivuga ubutumwa dufatikanyije. Rero tugiye kubwira umushitsi wacu abashe kugira icyo avuga, namara asenga ashima Imana ko yaduhaye kurangiza uyu mwaka, ayereka n'uyu mwaka tugiye kujamo, kandi ayisaba kugira ngo ibintu bizagende neza uno mwaka. Rero turamusaba kugira ngo agire icyo avuga, narangiza asenge ashimira Imana ku bw'iki gikorwa turimo. Murakoze cyane, nta bindi ndenzaho, ibindi Imana izabidufashamo. Imana turagushimiye, turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye ko waturinze twebwe twese ndetse n'igihugu cyacu. Uyu munsi twaba turi amahoro, uyu munsi ababyeyi bacu bakaba batekanye, uyu munsi ababyeyi bacu bakaba baragize iminsi mikuru myiza. Twaragushimiye kandi tuzagushimira iteka ku byo wadukoreye. Turagushimiye twese imiryango yacu, ukomeze turinde imiryango aho iri hose, kandi ibintu byo mu muryango byo gusenyuka kw'ingo turagusabye ngo ube mu ruhande rwacu kandi bihagarike. Umugambi wawe kuva kera kwari uko umuryango wubakika. Iyo umuryango utangiye gukora amadivorce uri gusenyuka, turagusabye ngo ube hagati y'umugabo n'umugore, kandi n'abana, urukundo rw'umuryango n'ukundika no gushyira hamwe mu ruhande rwacu. Uturindire igihugu, uturindire ababyeyi, tukweretse ingabo zatanze ubuzima bwabo ku bwacu twese. Ukomeze ubahe umugisha, turabasabira umugisha, turabasabira imbaraga, turabasabira ubutwari, turabasabira byose bishoboka, kuko bari mu cyimbo cyawe, kuko ni ukoresha abantu. Imana turabasabira umugisha mu byo bakora byose, kandi uzaduha amahoro muri uyu mwaka, uzaturinde guhora dupfusha buri munsi, uzaduhoza amarira muri uyu mwaka, uzaduha ibyishimo byuzuye kugira ngo tuzarangize umwaka neza, tutongeye kandi guhora mu ntambara ababyeyi bacu badatuje. Turabigushimiye kandi twizeye ko wumvise usenga kwacu, kandi iteka ryose. Amen. Amen. Amen.